Zdravo, dragi moji! Dobrodošli na naš YouTube kanal. U nastavku vam donosimo drugu najavu za 11. epizodu serije Daleki grad. Hajde da zajedno pogledamo šta nas to sve očekuje u ovoj epizodi. Sadakat je veoma uznemirena i kaže šta će se dogoditi ako se sazna istina. Džihanu ništa nije jasno nakon njenih riječi te je zbunjeno pita: šta, majko? Kakva istina? Džihan odlazi u bolnicu gdje se nalazi Ejmel i ulazi u sobu da vidi kako je. Međutim, tamo ga Šahin dočeka ljutito, pa ga pita: jesi li to zaista učinio, čovječe? Ti si izbo mog oca. Džihan potvrđuje da je on naredio da Ejmel bude napadnut, klimajući glavom. Šahin se još više razbjesni, zgrabi Džihana za kaput, pritisne ga uza zid i povikne: on je moj otac! Šta bi bilo da je umro? Ejmel sve to posmatra, šokiran Šahinovom reakcijom, koja ga je iznenadila. Alija pokušava da smiri Šahina, ali ne uspijeva. S druge strane, Kaja iz zatvora zove Zerin da joj objasni situaciju i moli je da ne krivi Džihana. Kaja joj govori: moj brat je bio primoran, Zerin. Zerin, sva uznemirena i uplakana, shvata da ne može biti sa Kajom nakon svega. Nare dolazi u bolnicu i ugleda Šahina ispred zgrade. Prilazi mu, ali je situacija napeta. Sadakat naređuje da Ejmel ne smije izaći živ iz bolnice. Jedan od njenih ljudi ulazi u Ejmelovu sobu kako bi mu stavio neki lijek u infuziju. Džihan i Alija razgovaraju ispred bolnice, a ona mu kaže: ti si jako nesretan čovjek koji nosi sav teret svoje porodice na svojim leđima. U međuvremenu, Nare priznaje Oskanu da voli Šahina i da će ga uvijek voljeti. Džihan zove Mine, ali kada vidi da je on zove, ona se ne javlja. Kada se kasnije sretnu, Mine mu, vrlo uzrujano, kaže: ali znaš li šta me sada slama iznutra? Zaljubljuješ se u Aliju. Džihan je iznenađen njenim riječima. Svi su već primijetili da se zaljubljuje u Aliju, osim njega. Mali Džihan slavi svoj rođendan. Svi su na okupu i pjevaju mu rođendansku pjesmu. Kasnije, Džihan pita Sadakat: šta se dogodilo mom bratu Boranu? Reci, kakva je to istina? Majko, reci više. Reci! Sadakat, u suzama, odgovara: ako saznaš, to će biti katastrofa za nas. Džihan je u šoku nakon njenih riječi i ne može da vjeruje da mu kriju tako veliku tajnu. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i pretplatite se na naš kanal.